Hello guys, welcome back to my channel. Ngasi mayam ga punna yengna video se Pretty Yumnam viral interview hai video dune. Ado sigi video se mayam yengamani aduga ai comment su sigi video se tawbiro haina mayam amana habire yam nungai je do sigi video se yam nungai isu yenge ado mayam ga punna jingminarse. Si matang di video mo siya but she's my good friend. That's alright. Atau saya ngambil nontar oh. Nontar tu boleh sih. Citra itu ni. Asal berata dia tu di. Ada yang nak dia macam apa? Atau berapa video nontar ke ni yang tahu. Oh, tharo. A few moments later. Aise babawa na dum angang ngedagi class 1 ta ko matam da class 10 gi English grammar lo enbashal tawse class 1 kari matam da 10 gi English ki te tawda ai dum yaure matam da class 10 gi English Back to my part. Mina class 1 then in the class 10 grammar to kar. And here I am, a useless person. Kangen manung gani. Tu kana de. Kim na kam ke. My background sound is kind of low no kang dia pat yawa. It was at this moment that he knew he fucked up. Mina class 1 then in the class 10 grammar ya tu nang ko. Ripo. Subsection to pe use. Mayam punna hujiki video do yengmina kre yam nungai ado Pretty Yumnam gi What? sorry guys. Pretty Yumnam gi marakta sumaina hadi magi interview da wangang bada soi basu oiramba yai magi do hadi class 1 tamingai da ai class 10 gi grammar thing do baba mana takpi re na hairamadi adu mana haiga dab su oiramba da male loi hei loi kre na haibu mo ta hadi adu mana haiga dab do mana sum soi badagi interview ki to budin hairam basu ya do sida mayam troll to to pira je do sidi troll na te sidi just entertainment oina to video ne do aina sida no chang ko gana subscribe to biramo aduga like to biramo video sin ngai gati aduga no bu thagalak bakhang na bi to bell button na nabio oina di pumna pu pan thobana khurum jare. Hi everyone, welcome back to my channel. Igi yamba Panthoiba and igi yamba Boring Boy. Wani gi lifestyle, moi wani gi punsi yam pamjai yam ngauze. Ado moi wani gi video kharai aingon do ina sentok sege. Do masi video je ai moi myan do yom ko panate. Aina sum moi wani gi lifestyle ko se panjabagi. Moi wani video ai go ina sentok sege to ne. Myan do yom ko panate. Ai moi wani lifestyle yam panjabani. Do ai channel sibu puning thoka puibio ina support to bio aduga subscribe like am so share to bio aduga ai yamba Boring Boy gi channel ning bio yam phajamni yam nai bine Boring Boy gi video jing bio aduga yamba Panthoiba gi video jo yam phajabane yam ti nai bine myam jing bio moi jo subscribe am so share likes am so to bio